Žene su i dalje u lošem položaju i najčešće se obraćaju za pomoć zbog nasilja u porodici, povrede prava materinstva, siromaštva i stambene neobezbeđenosti. To sve doprinosi da se neprekidno pogoršava i položaj žena na tržištu rada. Samom konkurencijom radne snage žene se smatraju manje konkurentnim zbog porodičnih obaveza koje se prevashodno odnose na njih i to je takođe jedna sfera koja u našem društvu zahteva jedan pristup, mere i programe za promenu odnosa i u porodičnoj sferi. Najveći broj pritužbi pripadnika nacionalnih manjina odnosi se na službenu upotrebu njihovog jezika i pisma. Opšta ocena je da je zakonski okvir zadovoljavajući, ali je praktična primjena zakona loša. Osnovni problem jeste neusklađenost propisa, Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama, na primjer, i Zakona o matičnim knjigama. Ova činjenica dovodi do neujednačene prakse pri lokalnim samoupravama, do proizvoljnog tumačenja od strane postupajućeg organa i često do neravnopravnog tretmana pripadnika nacionalnih manjina. Pokrajinski ombudsman zabeležio je najveći broj pritužbi na rad republičkih i organa lokalne samouprave, a manji broj žalbi upućen je pokrajinskim organima. Kada je zakon od strane pokrajinskih organa u većini slučajeva ispoštovan, a ono što je karakteristično to je da je još u toku postupka istrage koju pokrajinski ombudsman vodi, pokrajinski organi obično otklone nepravilnost već u tom periodu. Pokrajinski ombudsman ističe i da u većini slučajeva organi uprave u kojima je zabeleženo kršenje prava građana nisu spremni da sarađuju i smatra da je neophodno da na lokalnom i pokrajinskom nivou nastave da razvijaju profesionalnost u radu i principe dobre uprave u skladu sa međunarodnim standardima.